Ia toe whaatalo whātu se o tātou wā tunu ui le nei aso. Ai usi mai ala whaafonga se tasi le nei o whaopoponga wā tātou tala mai Samoa. Mai le tautua le loa pei mo le nei aso tofi. Se fulu ma le iwa Januari lua afe lua se fulu ma le tolu. Ia tātou tala tomua. Ua tala sanga ina lo au sola kene te sio. Le whai pule o sanganga numera mua. Le matanga luenga wa onga. Ina ia tangai. Le whai ngā malo e tutongi a onga whaataitai. Ona o le tāua wa onga whaataitai i le o langa o ina o le whanau wa onga. O se tasi lea o vaenga tāua sa a matatangatanga i ai le whai ngā malo ua mawai atu. Ina ia tutongi whai a ona. O se tasi o mata upu. O le fofo o le whaafita auli o le lava o whai a onga. Ma e aini so whai a onga whaataitai. Ua maua whailonga tike li. E a o aiva senga a mata wa onga tūlanga lua. E le ngata i lea. O le talosanga ina. O le a onga ale malo i se tasi o ana polo keti i tawha ingata. Ina ia mana tua le kolisi e whaawa upea o na whaatino. Ona e le o se a onga alona i tū malo o le a onga ale malo. O lo iai le a onga whaataitai a onga tūlanga lua. Toi o le kolisi e le a matalia. E pei ona iai le nofuanga sa iai le whale pui tuai i tawha ingata. Ua whailoa e le sui whaipule o le i tū malo sa tupaitea. Lau tafi se lafi persau. Sana tu alalo ile minista o le soifua malolo ina. Ina ia ave pea le whaamua i le whaamai o le COVID-19 fulmaleiva. Ona o le ese o anga o whaamai o le oalia e mai le nei vaitau. E afua mai lea i le tūlanga ona o saina. Sa mamalu pea la tau pui ngā peitai o lea ua toe maua i le whaamai. O se tasi o vaenga o le fausia le lei o whale whaapitoa i nono fuaifo mai i le whale mai i sa tupaitea. Ina ia vave o natali atu i mana onga o le atu nuu. Peitai, natali le minista o le soifua malo loringa. E taati atu le talo sanga. Ai o ngā luenga tau fale ino no fuaifo mai. Ua taati atu i le auka muta ma insinia. Ma le fuafuanga e uma ia Januari o le tau sanga nei e uma ai. Se ia vangana ai. O iai se whaalave lave ale nuu. Po o le i tū malo i ngā luenga le matanga luenga. Inisio tātou talang. O le vai aso fou lea ua whaalau i loa, e le whaaputu ngā tupe mō le luma na imanuia o Samoa, e whaatino ai le lua pasene, i le amatanga o le neitau sanga. I se pepa o whaamatalanga mai whaalabo putonga, e pei ona fola sia ina le minista o tupe, muli pola ana rosa ale moli o, i le pale mene, i le maasina o te sema, ma ua whaamaunia ai e le komiti whaatonu, le pasene mua whaapitoa e lua pasene, mō le tausanga wha le tupe o loo whaasolo nei. O lea mea alofa, mo le au fai saufanga e tu salo na tau au fai, ma le selia i le se fuluiva miliona tā la. O le naunau ta inga o le pūlenga, ma le komiti whaatonu. Ia maua le tātou au fai saufanga se mea alofa e whaamama avenga ai, o a fianga o le siitia o le tau o le soifuanga, o lo ofea ngai masi o tātou watunu i le nei vai tau. O le nei mea alofa, e amata mai i le aso luas fulutolo Januari, ai whaamuta i le aso se fulu ma le fitu o Februari. O le aso sa whailoa ai e le taitai o le tuanga i le sunga iatu i le epa dokta sa i lele maliele ngoi. O le whaiunga o le masina le nei, o le amaua ai le whaiunga, o le la whaamsinonga, me la li whai pule ia le ala i le pule rimoni a yafi. O le nei whaamsinonga ua maafua, ona o le whaamalo lo mai o ila ua mai le pale mene mo le lua tausanga, ato ai malele ai o ni ala tutongi. Sa sau noatu i la epa, matalo sanga i whaamasino, e whai ia le whaiunga, sa ia sau no foi. O whaamalo lo ila ua e le ainia la tutongi, ai olo o mau pea lava, tutongi, o whai pule to o tolu lea sa whaamawai mai le HRPP, o lo o whaatali, fo i le la tū whaamsinonga, sa whailoa fo i e tui la epa, o matila ma mātu ia, le mea ua o iai le pale mene a Samoa, i le soli whaavai, mai le soli tū la whono. Ia e whai ua tfo ia tātou pū le tini o le nei aso, inisi o to tonga o saunoanga mai le awhionga le taitai o le itu o lo o ngai ale malo, le sunga ya tula epa, takta sa ile le maliele ngoi. O la umomu atu i le tulanga o whasalalonga e sau whatesfuru ia tumalo uma o le HRPP wa whamuta on la oni matau pui le malmalanga. O le mafuanga o ta waimea. O lae, o la tano o matutu malo. Malo malama le nei
whaalunga o tupe. Nei whaalusao I tangata. Mana malama lei le vai ngai tuso ripokia ua aumene. A mātou o mana sue. Mai eleia me se mea o la ngā e sutusi o ispane tō. Lai se lau senge en whangaina. O lea foi o mātou. E leo le komiki lea e sa wai mele. E whasa longa lea. O ngi mangaku o la auri. Lea te e sa wai meia. Longa winga la. Mo mea upu kau whaleanga. Ale sui ale ngi whaimeleanga. Le miska. Wala ono ta ure melea. O rana te le whaia se whaiunga. O le si tu. O la komiti lea e ne lo tiro atu. I le fono le al palme. E leo inga umar komiti o le whafau. O lano weta. O ngai a mangaku le whawaya I e whai. E leo ia whai o se miniska o le o tina e whai a mea. O le mele o tu. O pe o kula mai ia la au. Pe o ia po ile le o stangata ua nei lo mea uma. O lea kau whakaikai mai I mea sa au whaia. A o whanonga tulo lava. Ia ise mea tau, ano tani lea. O leo ki kari, I le 5 sukau sama. O ngā lue tonu al malo. Tano wenga, leo ki mai ma lama I whenga whawai. Mai le kaimi mka. To te leo whai pule leo mamla. O le esela tulanga ia. Leo ki mai ma lama le. I whenga whawai, a le pane mia, I leo no fo inga, I leo no fo inga. Ma kai mi me sa o la lue ai. O a o topic 7. O le tangata tautua al malo. Sulvaru tau sanga o minstyle tupe malo te au mai meia. E a fia ma tau sanga sa ave luai nai le tofi pare mia ma le minstyle tupe. E a ma tau sanga e la nate lufu toru no pare mia. Ia la o ke kari o ke māmala mo me mea. Lea lea kau whakaikai mai ia. Lea kau whakaikai mai o le whai mauso mai in tau po lea lea minsta ma lea minsta. A lei loa e kau mo whai. E lea ma whai o mai whai o se. O mai e pelei inga le rong lea. Me mo moa e ke lea whai ngā ruanga I malo. E lea māmalama. E o whai kai ni. E o e la nei mtanga lo ngai lo mamlapa I vai ma umwa mkanga lo. La fa fela ala yo kufua. Il mtanga lo ngai esi. Ma ka mo fai nga o me pelo ia o. Ora no vole ma mai ona manatu le fa vaia. Ma fole nga mai o manatu na o komiti. E a fo nga baka nga ni vai ma fa. Ele saupong sa o le Minskalia. Na sa ule kalango ay makaupo ile mamla mai. Nalale sa o whaadiai. O te taua te tayo malo o na ave ese o komiti lea. Ma ave ese malauli mai so se mea. Nanga ke wha maka ngā inga ia le vai no tau fai. A fai o lenga pe pelo I kai I langa kaukonga. A lea ki lo maku lea mo pe pelo kaukonga o lo fai lunga kusipa. E fa pe fea la o makari kome. Wale o koe kea I la kua. E la o kusipa ia o fionga le. Ale kau sen maka ngai al mele a maka kula ala tato fel tato ta sa au sulo man pesi me vole le fie lo
ele ma bra mai me ye ka no al mena le o ke fia va ai o le lu I la le la o ko ngai ala au mai se unga kuskusia mai komiki lea sale kau mai ai e kau mai ai ya lo ia maku kumalo ia le mele na kifaya wa ese mako kalkunga le ya ele faya ia se fayua o te bratua ele se me mai mo fo kan ye fo ini ko inga le fa bai ona lo wa kalkunga se longa o ke va ai ese fai uma wa mai Alko miki kusialo ia mai le miniska o kofialo ia va ia mata oportuna ia fko akal kongrone mai ua nga mako ven ka pule ele avo ele vamos não se o mako kapailo po ia se suia ko kasi ole vai ngala la official la kulipoki ma aveko wa una kalkong ele aya mas suyo o kumalo on fast o yanya la kulipoki kuskusia o le fa ma ka o seringa o e fia fa yese lipoki ya fe ka solo mo el minister ona le sa o mele la kufa ai solo mo ya ko solo mo ya le dia o fe mai no milion le fa sa lo so mai o le fa wa ko ia fa le ia o le kumalo lo alua a mai ka mai fa sa la mai kusia fa sa la mai o e anga le disi o e ke pure ko kasia ia le disi le ma fa sa la mai ia sauri poki o fai o le ara o ia sa o a ia le avo le miniska kuku le ia uka ua kua le miniska kuku ia fa sa la sa mai ia sauri poki o le fa alungo o kupe o kumalo ma fa sa la sa mai le lisi le o le fai lo ingoa ma le aso mo fai ya ole kaliakurunga ele kaupura Ia o le nase o totonga ini sio tūlanga o meo tupu sio tātou watunu ui Samoa nei molo si le fia. Mai le tau tua le loa pei Samoa, whaafetai tele le mafuta mai, tō whaasoi fua.